ya ta tugi ya ta lura to le picture nam ngo sungo dabsro dan ko barama yab tolon-naa yab karinaa yab mion lana bran yisi chang en yarla flight house nabta putang banzo lana nana akufo-addo o man bawumya nabi jini kapiti yab tolon-naa alasan yakob tade nemo yulzante narzanzan nan tamal international airport ngoma nabi kanang da sheldin ya nan shamba kamna nabto po ka po no nan da shel ngoma kambor nan bwahe dagban nan zaha lang bage ne la chen ngoma chanta pobi be ndan ya nan yela ni ngoma nabi chanta pohe la tiyab nyang lana o delegate o wulanama anta pa in yab karinaa o gba nyaan dolba o mru wulanama in yab mion lana in yab karinaa in yab tolon lana o mru nyaanga ban yese in chan flight house anta nana akufo-addo na de sogo no on yehe ti yaba tolon-naa alasan yakob tale o yulner zanzan nimi international airport wa nebo pohe ka pai dagbang nanam zaha bamiri yala baho kan bohara ndanya na wo miri yala dagbang nanam zaha an la'ang bage nilla tan sa ton ma bicham to pohe ngo be a lan ngo ma kon kwancha sonu to yale nungul ngo ma it's a politics nungul ngoma dingela aburman andan yetwa shamna to yele ne MPP ne nwele ingise enchanta nan labano apo ngoma do me wula kala nan smo ko nan me be kala che no to ko enchamme kayeto abawo na kadama ndan ya nan yere nirwi chana be dagban pamba en yeselo na chanta po na akufo-addo man bawumya kartu kunye la tensa tawo ma konko in chena a hankal pune mbor nan bwa dagbang tenagban yin ma de biane suhdo bi dagbang la nan de shelden nan ma ka le de picha nan ma de tam kan la zo manam maliye to ashel nan bwa mbele ngoma wai tinya vom ngona tinya vom ka do korna dwe gul dagbang shete nang la ni mo la ye to ngatra yela na triple en kere ye to apure dom last video ka sa ko post so halama ka zongoma kar ko jia neran kata ni be zane agwa ko to zane do zo dente tal ka zongo dagbang ya ta tu ya ta lura tabanda ko jia on ko mwanda zanchang dagbang international airport wo yetwa ya ta tu ya ta lura mon kam da yel sheli o mer yel mangle pumpun o kata shab anda sanra kadama ninvo shab banda yara na kadama is a political appointee ndenya na wa karasha wara puni pumpun o kata shaba tipa deler tabra na kadama dagbang ta nangban yende nangbo dan tom MPP me NDC no kunyete shamwo nyim ngoma wallahi tam bahwere nyom pula ko chantinya ka bennan na makabzam politics mvulbu zu'u ka dagbam nan ma tan zanta zu'u mvul politics shamwo ma ya ta tugi ya ta lura ta len picha nam ngo sungo dabsro dan ko barama yab tolon-naa yab karinaa yab mion lana bran yisi chang en yarla flight house nabta putang banzo lana nana akufo-addo o man bawumya nabi jini
kapiti Yaba Tolon-naa alasan Yakubu tade nemo yulzante narzanzan nan Tamal International Airport ngoma nebe kanang da shel din nan shamba kamna ne to po ka po non nan da shel ngoma kambor nan bwahe dagban nan zaha lang bage ne la chen ngoma chanta pobi be ndanya nan yela ni ngoma ne ba chanta pohe dagban nan ma dagban MPP politician bo wumne dagban youth ti yetwa mbo hono ko yesha kamel boaram bel mawo la ti yab nyang lana o delegate o wulan ma anta pa in yab karna o ba nyan dolba o mno wulan ma in yab nyang lana in yab karna in yab tolan lana o mno nyanga ben yese en chan flight house anta nan nana akufo-addo na de sogo no on ye ti yaba Tolon-naa alasan Yakubu tale wo yulne zanzan nimi international airport wa ne bo po heka pai dagban nanam zaha bamir yara ba ho kan boara ndanya na wo mir yara dagban nanam zaha an la'an bage nilla tan sa tan ma be kyam to pohingo be a lan mo ma kon kwancha sonu to yele nungulu ngoma is a politics nungulu ngoma dingela aburman andan yetwa shamno to yele ne MPP ne nwele ingise enchanta nan labano apo ngoma dome wula kala nan smo ko nan me be kala ke no to ko enchamme kaye to abawe na kadama ndan ya nan yere nirwi chana be dagban pamba en yeselo na bachanta po na akufo-addo man bawumya kartu kunyela tensa tamu ma konko en chana a hankal pune mbor nan bwa dagban tenagban yin ma de biane suhdo bi dagban la nan de shelden nan wa ka le de picha nan wa ma de tam kan la zo manam maliye to ashel nan buha mbele ngoma te dagban tibu non su'lu ne taba MPP men NDC be njahla ta balle kata mabe kabla ta tampa to zo kama de pala so maliye to ashele angesre kama MPP be maliye to ashele angar ngesre dagban nanama tamale international airport de be jezante dagbamba kile kata nang la kle de jimzante the whole 5 northern region ma tamale international airport ka dagbamba deren yele demi ka zabasa deren yele de nyela the whole nation ma deren yele de pa MPP deren demi pa NDC deren dozo de pala te geser la kadama soyan dundwan nama be so nam dundwelni be so pate den kapzan zante kara biersu tenan la clé marmo nda pale ni vo shaba en yara ne kadma bamir ka bo kule kama politics te zaha dinya dagbane nyelo zongo biane den sanyeten zo nirbaza yule marmo in yelia yediru tum na kadwa pumpongo te yaba talinama de tun be yina an chang ante debo fargo dan chang gwamnati san marmo yalle banni viala ndia yanga de viala ba dagban nan dama dagmana to sohar me dagmana to lula ban sha kan nan de longoma 5 no ka dagban na maka okay tamelema dagban ben yina te miele maka airport ba ka dagban ben yina te miele ka MPP yina te miele ka NDC yina te miele ka bru yina te miele ka andelmi yina te miele di pala kadama
party be na akufo-addo ne lehno sa pa ya ko en shike en zan dagbam zuhur twataba tamam 5 northern region maza. Why is it belong to the whole 5 northern region? Education niang kana in the Tamale Sata in the northern region. Where's education na? Tabuam tamanga te yaba alasan Yakuba Tali. One bill nyavlopuna as government Karachi. Am asen on yinatin shelma. Bumbo benko zale. Ka zongo kan nanamte yisi cham to nang de tangban sola na ande sogo. Tamo kuloban zan education zan kiana shukuru ngono zan kiana northern region. O yulinya lodane. So pompon dia nyela na kadema international airport. The whole 5 northern region ma is belong to Ghana property. So be gesera na kadema de nyela so yule be de nyela so yule. But wula ka dagban ay ka tele the whole Ghana zaha nanam shabat be nyaka bo sohra lala. Ka dagban nanama ka bampun so pla en gargarte na man zerate na manvi. Aba benen nyele ama benen nyele ka buru benen nyele ka andan me benen nyele ka wula be ka MPP paake benen nyele ka NDC me benen nyele to wula nye kama sohbo ka shabampon yisra enchena nebutan na gwamnati na onde ensoho zaba se ben nyele wula bonpa ma ben nyele wula nanu ma ben nyele wula ma prese ben nyele wula wala ni ma ben nyele wula chembulunsi 5 northern jabala ma zaha wula ka ban yele. You see, government no politician ma biye namba shaka wula ka ada certain ma zaha ko jia kar ko nyela tanan dagbambo konko ka wanda bazanto zorozanto taba. Ta dagbang ta tiama deep. Ta biye ko na te gesi so beti am pala so but manya pune ta dagbang nanama ba sohban ma yon pam. Kama demana te tamne tamen bompo zo bo sohban balama kr karpon yisra o tamma zolani ye shama ta tike meten no na ande so okpoma bon faga yibe jini tayin nan sham kar benefit the benefit ki nyele dagbanten na ko jiango nirba ala karo na ko yel na karba biyan pa dagbante le handa 5 northern region maza tu shanga ko biyan karanya tanzon na mankara tam de rapuno tum de rapsuma so yul zam pa bane nyetong yina mama yimi nan to bot a daleki tuma nzan zale nan zan nan yitangbana ne ka so habjane be sayina antiti yul ni namba insha ama ka so won namba insha twizungo yu kwabga nyanga kanyente na bwarni nzan da pabo zan chanto pour so no ko ngoma te yamal na mbwa pam de so chamta nam flat house but so ngoma dibo gwang zan chang yuma yisun sune tenya yulungoma lalan shirko yengare yuma yi be dantan tae yuma shanga dan beto na ka angela ka bang nim gwamnati tale ta dagbang tampun bo yom zante taban shaka ngur kai la gwamnati tale ma puni shamma bam na karba gwamnati ni ta bane on tolan dige tele to ashelo Naa akufo-addo la pa kuma de psela gwamnati so jaman la halnan ta pa na zongo ko yisir tam ta para kira we inchi ko yel na kadba be nim la yulongo ma ami de nim lo ko shege be won yel lo ma bonda kare nime gwamnati ngoma babwala yeto ashan na dam to so orpune and you mbona Mr. President on social media pama man kaza hankal pahana ka share ka like assalamu alaikum